So, this is fucking young. Saka, yo. Re, kur krastā ir šitāda žļurga. Tu esi jau skaties teiks slāpes, vienkārši tas sniegs izpust. And they all getting mad cause I don't know their faces. They want a feature and I want a check. Give me a brick and a bag on my neck. I need my girl to be whipping a vet and my ex to be bitter and live with regrets. I hit the bank with a smirk on my face and they getting mad cause I'm getting respect. So watch how I do it, my ethic is perfect. I'm working and earning, that be how I flex. Shout out the people that told me I wouldn't. They all are the reason I'm still making music. They tell me they hate when I step on the edge, but when I back up they just try to abuse me. It's so unamusing and this is my void in a world full of hate, but the shit ain't confusing. Look, I don't really got a time for y'all. I promise you I'm not the type to fall. You're the type to go and drop the ball, and I'm the type to go and wreck them all. Allow me to brag, but I'm too impatient. My old songs sound like it latest. In 2 years, tell me who's the greatest. I've been on the move, ain't no time for waiting. I've been on a new wave, making plans right now. Say my name, damn, that's another man down. Everyone around want a man right now. Gotta stand right now for the fan right now. It's said and done, so now you know me. I do this all by my lonely. They used to hate me and now they love me. Reku atnāca Rīkis. Zaibīs. Tas ledus ieplīsa, Bruno. Zini, tā kā tajās ziņas reportāžās tā stāv 10 sekundes tā. Labdien, šodien mēs darīsim. Tu tur kaut kols taisi? Šņabīts. Brendīs. Korst. Well, no fucking shit. Vai noliec kurpi blakus? Slīdē. Tērēs. Pirks būs jāslūg. Puiks tā. Krākšu nolok pirksti. Nu, tā īkšķu bišķi. Ir. Tev viņas jāmāk ievilkt. Tu vai uzšauc viņam pat celi. Ir. No. Pirks šuti salūza. Pirks pilnīgi šitā salūza. Dosimies piedzīvojumos, kā saka. Ja es neesmu atpakaļ 20 minūšu laikā, es tur ielūžu. Davai. Jau salūza. Oh my god. Es nezinu, tā kā, kad ar noju tu sit. Viņš liekas normāls, bet te es padauzīju ar kāju krastā un viņš jau ielūza. Un te tā kā, kad tu lēkā, tu dzirdi, kā tas viss ledus tā kā šūpojas. Es neesmu domāju, te var nākt slidot. Tīri normāli. Es kāju pa nost no ledus un viņš aizgāja kaut plaisa pa visu to dīķi. Tad mēs dabūjām instrumentus tikko, lai mēs nomērītu ledu. Tas pat nav metra mēra. Jā, mošu ar to iPhone, to te sūdu mošu var nomērīt. Nu. Un te viņš ir tā kā čirāts un čirā viņš ir tāds. Ir, stopu kā labs. Jā, labs. Šis ir tik dziļš. Slidojam.
Karš reiz beidz filmēt, jo tums sākās. Paldies, ka tu nosties šo video, klipu. Tiekamies jau nākamreiz uz ledus. You stay